Tunapokaribisha gavana wetu gavana Chingo Vunagota national anthem Kiswahili stanza moja na East Africa kwa sababu tuko na wenzetu hapa. Muko na gavana Chingo Vunagota. Mulinomo kwa bori. Karibu sana Your Excellency. Ase shughuli ya leo yoko raba na bamito na barabu batali na maborabo. Karibu sana. Bono gavana ukwania walitukuruka siki usia badamini. Kibona bali batorete bitebi wetera asumo gavana. Moko bakira chinkobi. Gavana karibu sana ya kubakwani. Sasa tunaenda kwa mwenyewe mkono David Nyandoro Momanyi neroko boko tabwati bonongo bekirwa roko boko nere no mugavana abebie chingo binga ichire umumurobe umuro tabeti byomurozi bono mumuro gavana ndocho bere byabone skuru agochia ebona ko gorerwe juisiga aenda skuru achikotogeria abandu bekirwa koboko koborobia igo mheshimiwa naroche shem mangana ina ya mheshimiwa shem. Haya, naomba wale upande ule msogee nyuma kidogo. Upande huu tusogee nyuma kidogo tafadhali. Naomba tusogee nyuma kidogo tafadhali ili hiyo picha ipatikane. Tukae chini kwa picha daktari. Tukae chini kwa picha. Ono mroyo weke iroko boko nere, atu arama boko David. Mroyo David nere anyare gotu aroko boko. Nyoto mwati nyanda mwamu waka chinko bina ebite bine byagavana okora gosebono. Teriga singiye ordinaro wainyorete miaka ikomi yarete. Mwanyorete. Bwana ningo tepedi atayo munginorega. Na gavana wetu unasidi kutupa maajabu. Sasa watoto wamekaa na mikono, kina mama, kina dada wamekaa na miguu. Sasa official huu kijana sasa na yeye atakuwa na operate kama mtu ako na mikono yote miwili. Asante sana, tunashukuru Daktari Taylor na wenzako wote na gavana sasa. Mugavano itontone no mugakorero. Mugavano itontone no mugakorero. Egasi wakorire bosongo ya itondonyeroche. Emeremo wakorire bosongo ya itondonyeroche. Etaya ya itokwale tiro borabuzeito. Etaya ya itokwale tiro borabuzeito. Ogosaba weito monene tata tiga korende. Ogosaba weito monene tata tiga korende. Aye babo minto akibonongo kora arati ngai gwacha arati no muyore ekeki ngai kwaira egwaini ngai kwaira bangina muyiri ate ekege ni keri moigo arati no muyore bakungu ngai mwacha basacha ngai mwacha arati amuka ngumbu keneti keri roche sasa tie kona koga basacha baito ngai mwacha hecho Baito Gavana wa kirembu ya mwa to bogambi. Gavana wa kirembu ya mwa to bogambi. Inde arete amagenderero zeito. Inde arete amagenderero zeito. Abakoro bakateba buzimo tubute buzwa mandenyi na ivo be baba. Baito Gavana si Kante beke gusi. Lero ntuli no mugoko.
nga nkwena na tole amaguru ali Arati visho amaguru aya abasani baitokuru India bagutangana na Dr. Taylor batoletera amaguru aya lero nkwena na tole abantu 88 lakini naende lero ngo pima tole abantu 100 zaidi ya 150 abande bali baraga ni amagoro bali batabwati amagoro kubekerwa etogo sabanga amagoro aya aba baminto babatabwati amagoro esababu ya mokonyora diabetes gose cancer gose accidents tari wanje kwabo etogo saba kiroyo moino kikwanya rokoro gotumye bya nanda onye turamanya gutara nabo kokoro kinga cyo gutara ugotumye lakini abamura baitu b'ekipiki bonsi pinko basaba muri gereri ama chika para na litora kei abantu ko butorwa amagoro boigo ntaye gusabanga enkire yetu yo kuragira abanyagitari lazima badutenga kinkire yetu yo kuragira ngakire ikiara nere nere kogera abantu babutorwa okugoro ewiki kwena na kinet kiri cyumbu kiri naba promise igon kwena na tole asabantu bonse kifamily koru chumatano mambya n'abantu ba CHP nkomerana na barabo bonse kuba kibagi kiri cyogotara ese kifamily 100 ase bagi elime nebwate eliogo igatwali genduke gopima temperature nabo ige gatwale esimi konyora information eyere babwate